Assalamualaikum, halo sahabat, jumpa lagi nih bareng Encang. Kira-kira kali ini kita bakal dapat apaan nih? Wow, keren. Kita dapat ondel-ondel. Ada sepasang nih ondel-ondelnya. Tapi ondel-ondelnya cowok dua-duanya nih. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita kumpulin dulu di sini sahabat. Sekarang kita cari lagi nih sahabat. Kira-kira kita bakal dapat apaan lagi nih? Wow, mantap. Kita dapat sepasang Upin Ipin. Wah, bagus nih boneka Upin Ipin. Wah, keren nih. Upin Ipin lagi ada di pohon nih. Sekarang kita taruh dulu di sini Upin Ipinnya. Kita gabung bersama ondel-ondel. Wah, seneng banget nih kita udah dapet nih Upin Ipin sama ondel-ondel. Ayo sahabat, sekarang kita cari lagi nih. Kira-kira kita bakal dapat apaan lagi nih? Wow, mantap. Kita dapat apa nih? Wah, Popit Jumbo. Popit Jumbo Doraemon. Wah, popitnya gede banget nih. Wih, mantap. Encang dapat Popit Jumbo Doraemon. Sekarang kita taruh lagi di sini Popit Jumbonya. Wow, mantap. Ayo sahabat, kita cari lagi. Kira-kira kita bakal dapat apaan lagi nih? Wow, keren. Apa ini? Wah, Popit Godzilla sama Popit Dinosaurus. Wah, mantap nih. Sekarang kita taruh lagi di sini. Wah, keren nih. Sekarang kita taruh lagi di sini. Ayo sahabat, sekarang kita cari lagi. Kira-kira bakal dapat apaan lagi nih kita nih? Wow, mantap. Dapat lagi nih. Kita dapat Simple Dimple, Hulk sama Popit es krim. Mantap. Sekarang kita taruh lagi di sini. Sekarang kita cari lagi nih sahabat. Bakal dapat apaan lagi nih? Ayo sahabat, kita cari lagi. Kira-kira kita bakal dapat apaan lagi nih? Wow, keren. Kita dapat kaktus joget. Wah, lucu nih kaktus jogetnya. Wah, lucu. Ternyata bisa joget kaktusnya. Mantap. Kita udah dapat banyak mainan nih. Kita taruh lagi di sini. Oke deh sahabat, kita sudah dapat banyak mainan. Mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dari channel Encang Akmal. Oke deh sahabat, sampai jumpa. Assalamualaikum.